Znači, živimo jako teško sada. Eto sad nekako i 360 eura mi mjesečno živimo i mi smo mislili to uređivati to sve, ali kad su počeli dolaziti, kad su počeli pričati koliko šta košta, užas. I onda su mi predložili preko ministarstva branitelja, odi, traži, bio si, imaš pravo, eto, dopeljali su mi, hvala im lijepo, još jedan put se zahvaljujem, dopeljali su mi, postavili, sad sam podnesen zahtjev za tu kanalizaciju i za vodu. Jer idemo okolo susjedima u tački, vozimo kanistere za vodu da se skuvamo. Aha, još vodu nemate tu Ne. Mislim, sramota 21. stoljeća da nemaš vode. Evo, sad sam počeo taj inzulin primati svaki mjesec 76 eura na mojih 360, eto. Ajde. A moram ga sad davati. Sad kad sam počeo ga davati, sad ga moram uzimati redovito i inače, kako su mi rekli da mogu pasti u tu šećernu komu i gotovo. A kako durate s 360 eura od prvog? Nikako, dok platiš režije, nikako, stvarno nikako. Nažalost. A voda, je li ima tu vodovod ili ga moraju baš Ima povući? vodovod, odmah je tu za kuću, samo ga ja moram ga iskopati, moram doći do glavne cijevi, evo tu sam šah postavio, tako da moram, znači od tog šahta moram pružiti u kuću, evo i monta, taj eko WC sam postavio, nemaš jednostavno, nemaš kanalizacije, nemaš ništa. No. A to je sve skupo.